mbere nakuyawo otakujigambire ahabwe nshonga ya school fees abana tubazire tubakunda n'ebiconco birungi kuruga ha ruhanga utazire nanahurira kubi nkamwe nukutukwika fees ebintu bitandika kutuniga konka twina amatsiko menji ngo ruhanga naza kuturabyamo ngo kwatura naturabyamu kandi byaremera kimwe umanye guyane byaruhanga bo kwaruhanga atakakoraga nshobi eco ine kukora iyo mwicirirezemo then kora arenga byayanga umanye ngo ayine plan ndijo etarye jiyo yiwaba noteka abo cyo tinkwenda tuburebe azif insi yahwayo ngo tabona fisi yo kongeza yabana ningachi ekikuru you try your best then orebe ruhanga okwara cicirize ninga okwara diverting mwe bana mu magarika amashomero eje sente turemere kujironda ni hano hikayo base kuguma obase gukora namani obase kushikiriza ece cyakutwara yishomero otherwise abazire mbacira amabera hamwe rwizoba obundi kugira ngo tumwabasa kuhikayo mukakore kimishime kwana mukora abazire nimbendeza kurunji atakatundire muhanda guhanantu ko mwiguru nko kuruhanga ya reseremano akagita abisirayire bakabone cyo kurya ruhanga te mu muhanda ahigutari nyo nampra mwe mpurikiriza wayiwanu gambiraho namnonge ebigambe byaheruruke ebe bya fizi kamaranga bigurure abishurura mishoge manye abugwa I need God's grace to abana bunga aho byayishomero abana bangaye bakajangwe kigambo bwana akate I think because now hata bambare mera mbushe atakakari vina ine crossing ngai isabero wakura taine zingai frank I think wajuru to bwana it is understood kandi tujangu icho kids yeah but abanyankore mwine nkora yanyu you know but obwana nubuto okashizimka tubiri umwishomero tubiri bashija naye gambisa actually bona nabashoma bana bona kandi haruna bomurubasho nari abatakaga kandi ababa bana kubakuza kumurko tabara fizionka abantu benda scholastic materials yacho izo nazo ziryo mu ategesha ziryo mu bookshops I mean stationaries then are you transport how they keep traveling so when finally kubarisa je kuja mu mwana yine kuzayishomera risoba atakutegana sobwo mundo umwe so many things hat kandi aruha bahumwire binamabanja genyuma chogereko hatiwe turiyo tugambe tamu neza kutandika this second term arama shomera ga lenient uvuga atebyo neryo kuba ogirirwe membabazi hati noza garuza yo konge nyuma bakamba banja kada bwo ngo chikoro tuyatamba kutandika kushaba cash down akwana bomba sigaro mabanja kureba kubambaguze bintu kashatuze ngo chikoro tyo niwe bintu katsisa tujya ngo chikozero tyo ngo by choice mwindi babyangire urita mu yahwayo umwana tubundi batamuhe report but we pray that we get the ability yo kubagaruzayo abo kwati byanguhi so kare tukutakwata nsomaka amakaga kataguka umukazi no mushije tabakira ubona Dera twakora rinka charte yashora we yashtamati vyemirunde bira hato mushija chumure kurra mbweni yazi kozereza shashire fiza bakazi bakatakora dodo hatachukurekera nande zaci zabo tuzirenyo konkara bwe toba nacho on the other side haruna bo bushangaza takurebeka as in seriously no mukwatanise konka mukashanga muturo munju obundi tumukombeke hatwe nakujya to mukaza shashara rent tokuzireba ataro ziriho nezawe ebyo kurya it is you shop byona fees it is yours urukwenda amashanyarazi it is yours water bills it is yours whatever happens it is yours meno mushida kisyo bwire ayironda bura zete zero habo ko bibuze twene byebyo atayibuza tibishu mukazi kanakora onezeza so omwe to some extent aruna bobuze kwa takurebeka so omuriye kitwantu tugamba we are trying to harmonize families turiyo tugera ngo kumwaze babiri numba muri yo muntu mabaragize muri bagari mati nabataka bitire ko ngam kucimanya hamwe batagasana kane kukira kucingambira haye hatkumwe mu no mwana yarigiro muri imwe babiri abo nci no cero kajya ngo zaho tiziko hafisi so turiyo tushaba ngo habeho ngo kwatanza because agete negative kandi abantu babiri babana bateba hamwe in most cases ebintu tubikuremera kimwe nko kundebera abatote ntambate bahamwe batebera hamwe batire Manchester United ndakucuma batumze abanze batumze imagine so hati turiyo tushaba ngo mukabe mukwatanisa abantu eketara mukwata because hati noreba numbaza bambi yango kuturiana charity
hatka tugambe unaza kugambe ikintu cyantoroka charity feels abantu bakubaza kuri TV rowe unami kungana ndonyenka ndwara umushtahi aho namuguye buringano cyangwa habaho ki kongaze gisha yes wachenga so omuka nyoni mbaza koronde mtwari kumebure kongo jo tino wa wazimpa nyukambe ntireze manyero ryarenga uriyo mugenyo wana iza wona ashanga he ningo mwanje antkanje neziguze nyonyine kibina nje naziguza zitwara nzitayo ati ncheza kuzitayo atkando yese zogunama ibintu byo bikuyita cohesion stani wari ribanja arabura shashuri bishwe zenze kakozereki hati nchimanyiza una trust yo kujanga kuba kogaruzaho yabwaho so ntushaba nk'abo kwata bishubwe umushara gwe nintunga guru kwingana ki manya hati mujurizi noza kushanga kashara kundi kutunga nanye nimbanye nasigaze mtwarebera harubaju nanye njohoreze mama ahurire so atom process waza kunjema no tunga mshara kwingana chikanta gumanya okaguresira hati guplaningira mabe akatorize ngai hati yaber miliyoni mwene cheka ni kugambira miliyoni emwe mbere later in the mix ocheza kuvumbura ni ntunga miliyoni emwe ne cheka hato bigamo ujira bwenti yatwira takungambira mbweni hateje mtwara atano neza nkai hati kamurechere fees ajishashure hati umuntu ajira atatakura kugeni barasinga mujurizi I think abakushwerwa nabokushwera mushemeko enshonga zesente by the way zeservice bingi tende kuzesasa neshonga nkuru munonga nicenda ubanza ugane na cyari to kumukirwe biro gito umbiye sente no kirebota mwoje shika yizire reka twakire Gideon ombya go back to school ibyatandikire mande mpaka na hati katurebe Gideon senyo Gideon wewe mnonga Charity na Vincent Mujurizi amazina nkoko wagamba ni senyo mu Gideon amurundo ogu turiyo mu district ya Mbarara nkahi ni Rubindi Town Council ekyatoto mwanya ogu no konja kureba ebyange byo nibigenda bitana mnonga obo turukwirira ekiciro cy'abana garuka amashomero ishikiwo mzire niwo muri bwa TVS arukunde begeshaha ebero 26 n'ekiro cya Mande erizarwaba urakana barora katano rwa mukaga sande ekiro cya Mande abana bashimye kubona bazayishomero umwanya ogu umuntu ushame nawe ogu bamweta Daniel Noha ogu no mahangu ombikwatire nebyo kushobora ni economist cyako mkwati na business nabimanya no muhumuriza nebindi binji nkebyo katumwakire ayonje kutuganira na munonga iwo muzire ari TV wose gishaha oshimye kubana ukora kina munonga cyako mbikwatirine ne akasente numawa umwana yana azayishomene yatega shopping ni yatega school fees ni yatega ibintu binji kandi sente ni yonshonga ogu no mwami aranje kutereza azimwe answers ariye bikwati na sente Daniel Olive TV wese tugambira amazina gawe na echo gukora na okumuza ogo muzire na munonga cyo nabarabara cyo na kasente webare senyo mu Gideon kandi na nabariyo batureba abakureba TV West tubasima kugumana umutekaho program eji abwo kuba negesa munonga nabanyitandukire Daniel kandi ngo Gideon yagamba ndiyo muhinji ndiyo murisa ndiyo mushubuzi kandi at the same time ndo manager wa Besania Sacco abo aribindu branch omuzire ari na yetebekaza kutwara umwana yishomero konke kintu cya sente kiriyo nkimuteganisa nibintu byakozero mu kushobya kandi bashimye kubata kora abukurataho we bari munonga mbwenu itwentwichereza kimwe abariyo batureba ngo education is an investment. Education ne kintu echo rufuteka mwe sente orufuteka teka kwija kusharura bwa nyuma y'obwire kandi education ituriyo ntugamba kugira ngo omwana waheza kumuteka mu ekintu cyo muhende cyo kubasa kumuteka mu nobwegese mwenu iwo muziro ryoko waba noteka teka waba no planninga on business zone zoriyo nokora ushemere kuba noreba no planningira okugunjura omwana inchakara kabasa kugira ekiyagasiri hangeri akagira ekiyakugasira ko muntu mwenu turiyo tuyirira okumuruka kwa bana nyenda kubagambira abazire ngo ne kintu cyukuru munonga okwetegura bukirikare naba ningamba kintu cyo kwetegura harumwe ibintu byingi ebitushemeye kubana turebamo eshaheji abana nabazagaruka yizo bari rwo kubanza iwe shaheji ebitabo by'abana birurede biruho icyo ne kintu cyo kubanza ebibashemeye kubana bagenda nabyo byo wabitebekanise ekikwatirire nakasente oyemerirota so okwetegura bukirikare nikiretero muzira tajaberra haza kiretero umwana yagendera mubwire yagenda ine sober mind yagenda ino bwongo butekine then kimuhiso mugishakuza kushoma so turiyo tubagambira ngo utandike kwetebekanisa bukirikare
abazira haro burukorwa kubanza izo ryo kumurikisa ryo kumurira abana ushanganwe berunziro mu bookshops batirera yinini bwe bariyo bagure bitabo harimo abo kushange sente bebatakazi bwine konka harabe bazi bwine okwetebe kanisize echo obundi batakitireho amani na no kumanya ngo basheme kwamba chikora obwire bukirikare so akasente wawe akabwine tebe kanise bitabo echo necho kubanza akasente wawe akabwine enwana ine nkito echo necha kabiri akasente wawe akabwine akafizi ko wamanyira hora akihe hati nkitwe itwe ntore sente konka no yecura omuzire izoba ryo rwo kubanza ningo rwa kabira abana twe bayombaga ka amashomero hati nakweshengereza murebo ko murampe sente omwana nasiga yapakingire hati omwana yapakingire nubwo riyo nozo mu banka kuza kuronda roni mbwene noteka ngogo mwana naijagaruka yeri izoba ninga waza kutegana sobwongo bwe kimanyise ngo yaza kutandika okushoma kwe kutari aha mutindo gurugwe manyaho rihe sente bukirikare wabo tazine waba no planning ngo kuzagamba n'abashomesa kuro kubara kugumiserize mwenu ndiyo ni nshoboro kugira ngo okwetebekana bukirikare nico kwiso mugisha iwe nko muzire kurebuka ngo mwana wawe yagenda ubundi atateganisibwe psychologically akwa abana bito mwenu bargo mu maka bazahishomero agenda tortured omutwe gwona ahabwe byo murabizemu no muzunzya no mukanzya hariya aine chakesi fees zabura wamugarizo muka ngwat parkinga twaza kuparkinga besani ya sako no turiye sente ocheza kwijanga form to bakajya provingire hato mwana ugaruko mugarizari pichi no rebo ko riyo no tegana so mwana yetegure bukirikare otebekana so mwana wa bukirikare wabo ine byo kwenda kumupakingire bukirikare kandi nyenda kuhabura bazire mwetantare okupakingira abane bitari kubayamba omuzire nakwataka domora ka kwencha akapakingira omwana mwenu kwencha no teka ngo mumagara go mwana neija kuombeka muki mupakingire byo kuriye byakubasa kuriya nyincha kare bikamuretera amagara marungi mukarangire bwa soya akuba soya nunungi irimo ibirisa birungi irimo omega 3 fatty acids ziyamba niza kuyamba omwana mupakingire ntetere ziri zinc neija kuyamba omwana ogu obwongo bwe kutekaje so emwana uriyo no kumupakingira ki kiritano za shukari akadomora ka kwencha nebindi obunde bitari kuza kuyamba omwana ogu omukushomaje kweye so nkabazire ndiyo ningamba ngo twetegure echo necho kubanza tumanya hiturihe ebyetengo by'abana aba kandi ekindi cya kabiri tuteka amagara g'abana aba then kuturaheze kuruga yokwe tuba planningire na nyincha kare yabo Omwa TV West Amazina Senyumo Gideon no Muhammad Daniel turinkai turi mu district ya Mbara Rubindi Town Council enshonga no kumurka kw'abana ebero bingaye ebirabiro na mukaga tahari eza no rakana nchika no rakatano Saturday Sunday ichiro cha Monday omwana shime kuba nagaruka ishomero Daniel wagamba mwana agaruka ishomero akasente twagamba abyo ne kumpakingira twagamba investment nonga tugamba investment abwacho okushoma ko mwana wakutamuka investment wa mweta business mwenu hati omu Uganda nyina masiko mingi ngo abazire bingi esente zo kuto mwana iwe nko muzire tokaziri waza kubara sente zo kuto mwana iwe nko muzire tokagira ki tokaziri wabara fizi okabare byo mpakingire okabara buri kimwe kurwo buyashoma sente mbayira no mutamu iyo muzire tokaziri anoshanga ngo ntutamwe sente nyingi ombana kandi kishikire okuteka sente ombana kandi ekitutwana tugamba investment nekintu ekyo okutamwe sente then expectinga kuija kugoboramu ninga shikugire cyuyihamu bwanyuma yobwire so aba bana bituru kuteka mwe sente okubagoboramu kwitu no kuba abantu bomugasho abazire mwabana murebana muteka sente ombana banyu okugobora omwana ogo ahabwebye byariyo nakora no kureba omwana yahinduka omuntu womugasho mu community omwana yahinduka omuntu womugasho mu ihanga omwana yahinduka omuntu womugasho omu family yawe nico ndukujetera investment okwenda kuko kubasa kugoborra mwenshaje yo rukuyamu konkane kintu cyo busasi kushango ino mwana baba bagira ngo twabantu ntwirisiya bibe mbata ninge byana byempu no kwifi ukashangara mutabano wawe mwenu tukabine tushamu nonga omwana tuminvestinge mu cyango inchakara hinduka omuntu womugasho abase ku transforming ihanga ryitu obundo shange ahiri abari ryo kucikamera ryakira abo mwana wawe investing omwana obo turukonja kuhira kwendera hati omuzire tarete bikanise buryo bukubanza konko mwana ine kuzayishomero akiro cha Monday okabi no muhereza bahabuziki mwenu echo kubanza abazire abariyo batureba
turiyo ntubahabura itwe nkabesa niya sako twino buherezo bw'esente no butari bw'esente waba utakatungire sente oryokwe tushikirire omanye aho rihe sente bukirikare nico natandikana naco cyo kwetegura yija bukirikare ogira utaka school fees kayanga bwenu tutwaze tuta abo kuba nitwe ntwikiriza ngo mwana ogu yabashomere naija kuhinduka mu muntu wo mugashonye nchakare kandi abantu tubasupportingire omuringo gw'omutano abana bashoma ekindi kya kabiri iwe waba noreba ngo obundi bikikugumire ahishomero wahikayo wagambana n'umushomesa na headmaster wishomero kandi eco nkija kukwera kushanga ngo mwana nabwo bundi yayiyongere yashoma ekindi kya kashatu abazire mufeyo munonga kureba ngo abana banyu bahika amashomero omuzire naronde sente aparkinga akora buri kimwe cyona omwana muteka a taxi achimutera a taxi rubindi omwana biraine boyfriend rutoma aparkinga rutoma abanza chakare sandi ibiri so iyo nko muzire wafayo kumanya yabo mwana yahika yishomero so omuzire fayo munonga kurebuka ngo mwana yahika yishomero watunge sumu ya headmaster wamanya ngo mwana yahikayo je yahikayata kwa kuba yatungira obuzubo mu muhanda so abana bari bagaruka amashomero tufeyo munonga kuranga twabatebeka nseba kwenda kugenda nabyo ekindi kya kabiri omanye ngo mwana kore yasimbura muka yahikayishomero no bujunanizibwa bwitu nkabazire otherwise twatafireyo abana batugo mu ngaro ihangane ferwa community ne ferwa niwe nkeka yawe no ferwa program ni simuka amazina ni Senyomo Gideon nyonja kwisi atu live nkahi muri Mbara district Rubindi town council Vincent Mujurizi tuino mwami Daniel ogunomuzire na Charity kintu kumanya nimwe muri abazire mukabe mwine kibuzo bibiri bishatu kamba herezo mugisha nimwe omwami Daniel mu musimbe kibuzo ubundi akakigarukam na mnongi wo muri Wati West to kamanya. Okay, webare mulonga Senyomo Gideon of course okuleto mwami Daniel kandi yagambira mu biti byona yagamba nko mu Uganda yagamba nko muzire yagamba nka wa banko kuyamba abantu mu kutunga sente zo kumurikisa abana kuyaho ikinani nyenda kumushaba no kugira ngo ombuhereza bwabo barukushaba obarukuhereza mu banka kuri hine okuba rukureba ngo of course rone jiji ya school fees hino kuba kugira usya uko yagamba mu muzire na kuteganisa kandi ubundi inokwe kutana ho nazire zinde zo gukora amagoba because you see with education amagoba nigiza bwanyuma na tindu kumanya kubeno bajibara nkaroni eje yaza kuhereza fees te kurugamu direct profits ninga na eri nkaziriye mwija ezo ruguru kuza gurente yo kubago mukatare is there any difference yabare mnonga Daniel waiting for your response. Webare kandi abwe kibuze cyo mbwenu school fees loan ninga shironi eyo kubasa kutwara abana bitu aha mashomero no shanga yagiraho omutano abwo kubana no muzire obunda twirayine muroni bwanyuma yo kugira cyetengo cyo kugariza umwana yishomero nawe no shanga twamwikiriza yagaruka twamwongereza inde sente zo kurebuka ngo umwana ogu yashoma eco nikimanyisa ki umuntu tuvaruinga munonga omwana ogu kugaruka yishomero mwenu nico turi kugira ngo iyo neza kutanaho aha school fee aha loans ezindi omuzire kwa kwija ine cyetengo obwiro buyamara nande sente zuzonka mwazu muha ombwire burukumara kandi kwera aber percent wenko muzire mwenu nitushitama nka institution eriyo neza kuhereza omuntu ogwe sente tureba okutwamuhera kurangwa abana bashoma kwera aber percent ya loan we ya school fees twaza kumutwariza tuta ahubwo kuba aine cyariyo arumu kandi nitwe kituri kusupportinga so loan ya school fees ino kuturi kugitwaza omuringo gwayo ogwanguhi wa comparinga na loan zezindi ogwe no mwame Daniel nyonja kwisia iwo muzire ayimkejesha program simuka turi TV West nka Mbara district Rubindi town council enshonga abana garuka ishomero ebiro abna mukaga abakire kangaro mu studio Charity na Vincent Mujurizi bagumize na program ya simuka na Senyomo Gideon aha mu district ya Mbara umurimo gwanje hata mwenu wachero takuza kuhika Rubindi yabare Gideon okunda umurimo gwawe okakoro yihiraha mutuma those are kind of men that we want mwenda bakozi kurebe no pambana manyenti banyo buyija arakeshongoro karaka abatis baketa whiskey saba whiskey ogura bia manya Range Rover manyoreta uba
najangwa abacyara mwagaraki tuhagara manya fe tuhagara soko gambo tyo nakwetegereza mbwenu mujuruzi byo kunyategereza cyonka ekanenura haba hina ka center karkwijamo no bukakuba katabire kinje munonga konko mwana za yishomero ahurire ka rent tukashashure no matka baba rent abinjo mtau nomu akatoche ni to wansine hwairo turi akatoche urebe ngweka at least eyumbekirwe abo kuba hateketara musente nyoni mbanya ndaye kuza gukora mu cyumujuruzi abana bana mbaza yishomero owanje ryo mwana omunju ashitame mbaza yishomero wanje yashuma hizwana no kuza kombero rutoche ubwo shubwa habwenje mbwe ntatwe bare mwana bakagira the man is as good as his wallet eshawo yetara musente no gamba ki so kandi kindi ko cyarite yagamba arome narrative je kanyire nyonka gira bamo yaraye je ngamba ya kuntarashome kando nyine inaje bugine azeke kanyire konka okushoma by the way noroho konkoro hota abantu nibagira ngo kuyashome katine murumo mwene katine bantu mwe ntushoma to better our life okumanya ibintu kujunda the way you think ibintu byona nibihinduka nangwa rigana nabi kugira ngo hati yoriya navuga motoka cyo yoriya nakora no okwo kuba nurebe ibintu noshemuka yes noshemuka how you understand how you look at things ibintu bireba nko kubishemekwa nibireba bito no umuntu kubirebera mu that bityo makusanga utakwetegereza kugira ngo nyine kugiye no ngorshana rukuru nkongo mutara mu bushande like what went wrong kanabwe machaza kushoma nako kushoborokerwa kanga konga mwe ni kintu umwana shoma so rekwaso yone yo kubaza kuba nohereza umukwenda kuzabuzo kushoma nebegwire kandi nabo umwana wa hatatashomere naza kubona cyangwa abo kuba eje nkora yaza technology zero there is no way how you can avoid uza kushanga buri kimwe nicyetegamo at least kwa no shame bugambo kabishatu binabyo rujungu na wachoma cyuritire konko kashanga wenda kukicenga uza kushanga wija kushomesa na kushomesa mu rujungu uza kushanga so many things that no manguna no murambara yito twakira revo haro banks aho kuza ukatware sente za account million bakakugira ngo how much batakagambe niwe how much have you come with oti million ngo tutandikira million 5 ku banking za ATM so turiyo tuzombwire where you go to a bank just esimu yone ry'umurujungu now ari aho kwika banka okay banking ngira wenka mbweno kazo mu banka ukabankinga ukatwara receipt ukazayo ke sente ukazayo kabuza statement hatine wakoragana no moving into a cashless economy ico nicetaga ngo beno yetegere ukoresa aho kakoresa he sente ziryaho zohorereza zitungira wenshi mutakwe twaraba namashomero niyo ni imbere bane bincharenginga then I call my boy tumwana nje jiro ndebereye kashati mbena hati nyono nangagobezeshe twaza kumura abanyani bitu edakika zabasha tunamukageza ni mushayiti yo kubanza ugarukansa kwa twine papura z'amakuru twina abajenyi nabo tuje kwa bataya isambwe nikabenye nango guma aba coffee marathon twahirwa bakija twine aba metropolitan nabo twenda turiyo tushabangu twirwe bije abo ko ntumango buhereza bwabo mu betenga kandi akire nkaka mbwe nikatumure ntugaruka abanyani bitu ahabwa program ya simuka Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Mupira tafe mupira wiguga otukwetera kanisa kiniro mirakongere omupira byagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza ko ebira binabishati byakoze kwa gatano mwakovu achai district yenyini omupira kwatarika ku cyumuntu gatwagira isano ugeri izoba achama na Ron anaweza kawa Minister Bright Wabiraba
gwakwata kandi kawa ka Clovis raheza o Dixon heza Freebird heza Master Teacher apoto yatema batari kachi maruguni bakurigeza ngo Nikolaiza honorable byanyuma ya Chief Forosio yazara kunji munonga salba ni bashatu batari Nikolaiza. What a match! A thrilling match! Kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 kwa katano omuri mugamba rwa Mpara. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After Catholic and Anglican Choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Orwa katano Zinuma na yomo kwano kusinga kokwebyo kubakafananyi mukuba joita gabagala na batambude ko babiri arichiye bizansa bano gufati credit ariko oya singubuliraga NC. I don't know why ikone baby wafashwa matu ikune we manichiranga movies achibadash nokotona tose mbone tujisichishadibu kurirenge nyishi dore tose ni disiribu respecting all when you overdose every time sanze menyeranga menyerakan wangu zinambo ninapo tinachinichi otware ahori kwenda ona tinatine feyo na kweha otware ona tinatine feyo sebene Ombere kwije juba. Bakwa. No wakwa. Abechibina. Abechibina? Bakwa. Okumuntu bakazanyizwe bakafira mutindi. Boroku. Ito bechibina nje tumbashe bitwaro mukaka. Ekina ko eji baraka yakugamu. Bas. Ano waka. Basta. Warambwe no wawe ndi kutomushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wabumugana kahemanya kora uragana gamara ubisani tuva bashaka bari myonga Oyine chori kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programeji eri kwegesa ukuwa kubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santurambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabane jane iwe twabata kubasa kuja kugikaro gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho ni abane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ibyo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nayo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim
iwe mnywani wanje okirini twabwa programu eje ya sisimuka njiri cyo butungi charity omuhereza kandi ko twatwakuraganise twina abajenyi ahabwa kasheshekera izoba na mnonga okuruga Inspire Africa coffee marathon neze tintire ni plan mweshongora abamwe mwinebuzo binji emwa kubena mwenda kwetegereza ahanshonganiyemwe nahabwecho akasheshaka twataya isa omwami Edwin Muzahura ubwo vice chairperson nahabwa akachikwa akarukutebekana ebibyone mu rukure biremba omuru burengero rwizoba nabwecho twamutunzire yaza kongera kutweyanjurura nabwanyuma turebe nibyo biha nebyaryari bishabwenje babiresera bishubona ebindo iherehecho nibongera ko biha nyitiriza umwakire nabwanyuma tubase okutandikira you so much welcome sir. Thank you, my dear host. Abantu mwena murira muta nanye nashemerwa kwijaha kuganira munimwe binte bukwatirine ebimukora kandi to excited about turi ntutebekana sa kurwo mu Inspire Africa Group kuza kuba rwashamira intungamo kutandikana nyenchakare no rwa katano nebirabiri nabishatu hachite kanto mangu marathon nebirabiri nabinchakare haruki marathon is one of the events it's not what we need to kuchira mnonga kweta Africa Business and Investment Forum. Okay. Inspire African Group ekatibwa honka private company konka okienderwa hite cyo kubanza cyamane no kuranga twadinga value tukofi abantu bitano baturino bahinga umwani ko muri kumanya konka tuguguza gurinke enjuma tutatungire mu Africa. His Excellency the President of the Republic of Uganda kwatangifitera umurenge umuranga kugira ngo abantu itwagwa kintuguze ibintu biri mu raw material format yahirwa yashanga habera ari kitekateye ko Inspire African Group kikwemberwa Dr. Nelson Tugume cyo ko adinga value narusho kongera amuhendo gumane. So government na Inspire African Group bakwatagana twataho bantu tumbeka cyo mecho mutano mu Eastern Central Africa cyo chonka technology itkusana bageta dry freeze ya technology erokora kawa yo kunyweraho mbone ko gukora Nescafe phase 2 tugura tuyo umunsi zindi. So urwa katano twine kiganiro cyamane kunga cya Africa yona nyenchakare nicyo rukurebera ngo abantu abamu bari kujya ku bantu baganira munitwe nka mwangi group MD wa Equity Group. Najya kurwa Nairobi ariyo neja kugira biyaganira munitwe ikiganiro kinje kuba cyitoruraho innovation and value addition ntubasa gukora tutanka abanyarwanda okujumbura na next twine tukachongeraho umutindo kugira ngo tubase kutunga okukiraho akitubere ntutunga. So nzira abagenyi bingi munonga nyenchakare irawaza ntunga muhati no kwaterera abantu berindi bijura konka kukira munonga twine abantu abakurwa mu nshonda zensi yona tukuganira ibintu bya innovation na value addition na investment twine aba banking twine aba financing twine aba production and value addition twine NGOs twine multinationals twine aba insurance abona numuza kweterana nyenchakare. Okay. So nibingi nyenchakare ebitwine abantu bonanyenda kubenkarijinga na munonga bari mu business umburengero izoba bwa Uganda kukira mbarareji ni tine cyo ruferwa kuko bari businessman uri mu production ni uri no shubura ukuvuga yenchakare motoka yawe ukija kare ukawa accredited ukatenga business for a major nshubira ngo it is open. Yes na nyena yenda ninjana ni mwe ne cyigwenda kasiri
business forum is open shana waenda kuzumbia concert n'ibindi byanyi kasha accreditation ni njihanga ni njwebwo already there is a business center set there is a reception center set twinaba protocol bashireyo icyo mutano kandi kindi kiruhu shana haba hempinduka to expecting his excellency the president of the Republic of Uganda nako nabona nyenda kubuzayo akurugambo rwatushyikire na William Ruto ni bijya kwa baranitwe umukiganire ikintu cyo kimwe so ntwena kugambira abantu bitunga bari kubasa mwena muje mutu joining twine wechitin sa deputy right honorable speaker Thomas Tayebwa twine deputy bank governor wa Uganda expecting a prime minister Wihanga right honorable Nabanja twine abantu bingi so bice munonga hari yecho necho Africa Business Forum ntugikorana partnership na science Ministry of Science and Technology and Innovation era ntuyebazaho nareba musenero na timu ye bubamara yo kabuyiko rede batirutura yo kubatiriyo icyo bagweta business hub nuje kwija investment authority riyo nuje kumanya no iguro ta company no tungamba para chiwano endeza tax issues ibintu byo mushoro wano enda kuzomvara addition no yambota wano enda kuzomu investment taxes no yambota buri kimwe cyona kiriyo so ngwene byo nbyo mukutuzanira nka community really hatishimwe kanahirwa nkabashanga ntunga mutura hi naye nda kuongera kumanye byo na no gukoragana nimwe how do I cooperate Inspire African Group in head office Kampala konke kirunje ko kunagambira factory yitu na office zindi zirintunga zirintunga mu Rwashamiri the African Coffee Park which is on about 150 acres ni mpango twine yo Coffee Academy tuyombeka yo stadium na business centers so turukwitaga no kuja kwa no za Kampala warugaho kije ntungamo Rwashamiri na factory ngo Kampala no bije ko no tikombe na no tunge byo rukwetaga akorekana yenda kubuza kumanya kuna kwenda kuba umwe harimwe akana hora harimwe bwu harimwe ki harimwe kitongore cyarimo kiriya harimo abantu bariya hata nanye nyine agwamane ninga nyine nteka tekere questionerza na nebyo mukushikiriza am I also welcomed and how you are more than welcome in fact twenda kushaba abantu bitu ngo kunagamba abarukuruga kuno yembichweke bitu naje bizoba kwija bakatujoininga abo kuba baba batachikoze juba opportunity je kutwarwa abandi nyencha kare twira abantu abakuruga bugisu abakuruga za Sebei abakuruga Buganda abakuruga Kasese abarukuja kutujoininga nshongeze so umuntu weno ryo mukofe uruproducing omwane uruproducing kawa yabo ryo muhingi yabo transporter yabo stockist yabo in a small factory yabo roaster you are most welcome kungana chinde chitugira togwasa kuropinga kufiyonga no it's a whole chain yebintu bingi so naba business byo tine cyo rukufero ko buri umushubuzo mu high street nyenja kare wajo tiriya nchakare kambe ndihireho kanze kai ntunga mu nyo bwenge ubu nikaje kinayiga yahabwaje twine sponsors bingi okuna kugambira twine Equity Bank twine DFC Bank twine Uganda Investment Authority twine Science and Technology Ministry of Science and Technology Innovation terukora hamwana gonga waru National Development Plan 4 the thematic areas ni nkina izuba focusingire on ningitano harimo tourism harimo minerals harimo oil and gas harimo agriculture na ICT so yabo riwo mushumiro yanbara university yaba ni muntu rukwekora ibintu bye yabo riyo mu internet provision so all these discussions are going to rotate nje ko to rotate ngabintu byo bina wero mwani new platform konga kutuzibira kurano mbindi bintu nkebyo so nkasha birabanda bakora imyoge ndijo bishi nuwa kubire nkimwa bariyo because waza kurana nchagari twine BBC twine NCTV from South Africa twine everybody is down here okay ntirya ha forum ya Africa Business and Investment ece kiganire kiri kwingana kitiwe cyamo abantu bakwingana batyo hahine any other qualification ningashi echikwatwe chindo bunda harbaje cinsheme kuba ninyija nacho etirampikana sejenimwe
ninganyije nko kundi like ID manyabiki ngebyo kashanga you know abo bataka tukindira umuryango tukashoberwa transport ikafabusha abo kugira ngo tuyine bakama wabahurira yes bya security na protocol it is important ngo at least joine ebikwata kugamba for accreditation aba protocol issues iwe ko kujana ID yawe ndecyo rukoro kagira uti ikindi cyo mu nkendo kiruho twin exhibition okay harabanta bari tkoreka icyayi bari no bakora haraba coffee harabanda hari n'abandi factories zindi nobora barukora motoka zakira motozi bariyoko ziyonzire yes kashani Ministry of Science and Innovation zo motoka ziyonzire itabantu zo ziyonshomba twiyakambara so it is important ngo jene bakwiseho nka national ID kugira ngo cikwanguhire urabo mu protocols za accreditation konka intwenda kurangwa abantu bitu abakurwa kuno bushenyi kabare rukungiri mbarara isingiro kiruhura beje because ko rero ino urukama to rukushubura mate kana kuvuga ntujikoso mu mate naki kandi no mukutwa ubukunda sha ekire cyo ujurebe coffee turugambe yo kunywa ngati twine energy drinks mu cyakora mushango ku factory zeri yone kora ezikoze rwo mwana shingeze energy drinks za coffee twine cosmetics mu cyo kushanga yo factory mena kuntahira so it is important ngo ishe nangwa shitogiro tunyowe utkare kambe stockist wachi wa cosmetics mu high street okay twine omwami Edwin ogone vice wa forum ejo ya Africa Business and Investment Forum no bihuriro kubera bene biza kuba byemerire nyenchakare omurintungamo ekigambe kiturya hamwe wa coffee marathon hatoko niho turatandike twaguma tuhu kampora mpaka tushiraho izoba erindi yo ninza kurasaho okumubuza Inspire Africa Group hateje yeneha nichi denumbone muturetere coffee marathon aho wituntungamo Inspire gukura nagamye Inspire Africa Group n'ikitongore kirukora bingi konko muri byo icyamane kitwebe mbize the value addition ya coffee yes when you look at the whatever plan ya African Union 2063 no creating ninga shokwango mwira guju oyetongwire ombye sente ombye mpia konkana bwe Africa kuganyurwamo ombye yinenke biranga yagire resources zayo kuziha musente kandi kaba ekagirira kakukiro gweri ngo hatu umunsi eshuma ezo national development plan yitu emyaka 5 kuruga 2025 na mukaga kusiya 2023 niyo kugira ngo murango president atore natera ngo abanyayuganda twabayamba tutakureba ngwe aha level y'amaka abantu bagira kasente umushaho kandi bazo mu production na nombi kajana middle income status vision 2040 yes kandi national development plan garukigira umushura yawe yagashatu yamanegera ngo twayamba tutabantu ba private sector kuba kwasa kongera value addition no creating emirimo y'abinyeto so coffee eje banka focus area yo kugira ngo ngenda kugikosa kurango twa increasinga essence tutasya obwa hati tutasya billion emwe na 1.2 billion dollars agwa muri kuteka ngo buri umuntu ayinumwe umwani why coffee unga Uganda ashatu coffee water yo gold hati braka gold itwine ndijo so coffee netredera 1.2 billion dollars nkihanga ryona ikitekateko citunga Inspire African Group tutekateka ngo twakorega nabandi bona bar producing umwane tukadinga value government yatu yambere tukaraborating ngani to more sourcing tukombeka factory ntwenda kuongera amuhendo gwesente ezo tusi 5 billion dollars wow 5 billion dollars yes because and it is simple because twayongera amuhendo gukituru kuguza sente ezo ntuzigita ntuzisi then ka billion emwe ya dollar muri yezi 5 neruga no mu coffee tourism ibituru kore byo kurambura abarambuza bari kwija kutayira ko farm zitu kwenjoying experience zitu abarukuza kureba engaje zitu za gwindi gorerazi bakaraba rwashamire bakaraba reka nyabahoko bakenjoyinga tourism tukabihema ka center ko twabakamura mu dubatsa ku sentezo so Africa Inspire Africa Group ni cyecho cyo rukora muri kimono coffee ikindi nemyoga yo kuyamba eminyeto nabakazi
njogoza kushangira amaraso tubaze kukigambaho ni focusing ko cyo nara mu kazi urukwinga nira myenda kucubuza so niyo nyuma ya coffee marathon neje Inspire African Group kija kwere ikitekateko cha President Museveni kuriba ngo ihuru yatwire natera nagamba twaje kwat so emkone ebiri twagishikiriza kandi twagishyize tw'abahandi twarabarwashamire ntunga muhimu kumanyage hibara kwingo mwani turikuje abantu kose umwana rwantunga mugunka no gwihanga ryona nangwe no buri jo mu conference najya kushanga y'abantu nkuko nakugambira barukurugo mu ihanga ryona ba cooperatives zindi zore zo producing umwane abo kwantu cyo kwantu itaga nka 11 metric tons zo mwani buri mwaka so ntuyitaga umwana gwa buri yo mu guhinga yana mu ruga ubugwizo wa Uganda dongurugo mu central tugetaga so ni cyecho ni buri feki turukora nga Inspire African Group ni cyungore cyangwa munonga konka in brief that's we are in very addition hat shume turebe aha coffee marathon oko kwirukanga kumututerireho okutwakire n'umutima murungi tukashemererwa nkwazo wituntungamo orurimi orumuruguyo n'umugamba turiyo turucenga kubo mwana tugwine kiryaha kwirukanga konka ninga hari hezinde nshonga no bushonshoreke obwakubasa kuba buri omukwirukango so no ango ejo wiki yona waza ntungamo turi busy ngabuzima buri busy adangwe na hindu kugambira wayitegereza buri district yone yo murongero wizoba tine hitari hati okwirukanga yes ntuyenda kwengariginga abantu kwiruka for health and other issues kunga tukoze sanga platform yo kwereka role yo mukazi omukingo mwana abo kuba mwatoretamu theme yitu no kugira ngo okwirukanga oku twimuse tutia omukazi wa buri juru kwinga abo kuba twena nk'abantu abakurira muri nkore ninga kigezi ninga burahamwe ntumanya ngo ubuzima eka nyingi umbyaro byito burike kegera utwana twaye nyuma konka tubo twamushija tingura bwenci mwazo wo mukazi kanubaza twatenta mangu twakwatama gwabo umushaka bayije baheza kuguza ninga baguza kucubura konko umuntu wabirushanga ngo nafa n'ubuntu nabwandika nabo nafa nabo nabwanura nabugarura akaba ari umukazi abo natandika kwira hihi niwe akaba ari umukazi in fact gwaza kureba nanga Dr. Nelson akiragamba ko nuwe yatandikire nuwe dream bear wa factory nagira ngo n'ucyamushumise bwo nahi yarabire n'umunyina kwinga umwana akaguza unfortunately shaka yatwirwa tarho so abantu bingi so tugira ngo kashi twaza kuramba tumukazi ku rugenye mu kiyungu no mu seri tworondo twamwongera ukavariyo umukite cyari gukora cyakuproducinga kandi naco agakigerera mu ukubasa ari nakasente so ubusente burarwo mu kwirukango ubumwe ndaje kuyamba kongera aha business abakazi umuvare addition especially umwani twabayamba tuta kwakira ko accessing ubusente namwe ko kuza kwijoko banka deputy bank governor yone jana je kubana ganira na banks na banki muri unagamba Mr. James Mwangi nabana bayikute group na DFCU abakazi how do you get financing sente mwazitunga mutu yinaka business kake ninga no gwayi no ubwani bwe nabasa kutunga buyambiki kurugo mu banka atine security tukagwa kuri mu boxi turi mu kumitano no mutwara bakayigita bata kugira ngo Inspire African Group yaba bakiya mu sente bakongera kunyera umunanga umumbera zabo kungana bwe ukwirukanga ntuye tujuna bingi health is very good for fitness so ntubasa kuyamba tumukazi magarage ga burijo umbyembera bye okuimprovinga health yeye so tugizere ngunga the first inaugural ninga kwirukanga kubanza ukutukuza kugira let us promote the woman dikatwerezo mukazi umugisha azumisho to discussing kungane PS turihemu zibatse kumuhera kugira bitwa mukorera so ni cyecho marathon yitero rwa mukaga kutukeza ku discussing business twaheza abakama bagenda actually chief rwa na witu akire kwa mama twebe mbere yes mama Janet ngwache kwa naza kuzomukira mutazi zinga hibantu kilometers nonyoko twindire kabiri twine itano twine hikumi twine habiri nemwe na nibiri okay kunga terese ngo chief rwa na witu so kutukeza that's why we are saying women must take the front bityo time neja ku tekwija kunkwata ati ahabwenci
mutire ntungamo twena turyo mushoka we are like honashi mwe ntungamo mwarenga marra ntungamo mwachika marwa shamire niho harunje ho kwirukangira kandi kucyakwakira kityo zo roots niziha exactly ntungamo nahabwaki nahabu kugira ngo factory turukombeka kuko nagamba iki factory Eastern Central Africa niyo kucyereyo ubahangwa kana technology yitwine nuwonga actually mu Africa technology ya honga na hande Brazil na Vietnam spread dry na dry freeze dry ntujigadinga munonga abo kuba it's a strategic area and of interest konka ntunga muntu hoturi abo ka factory ne heri yego kandi tariyo factory yo nko kunagambira twintukora ibintu binjo twino business convention center turiyonto mbeka icaye cyukustamisa abandi kumina yes turiyonto mbeka yuko kugambe chayi ndebo mpira nico kumeza academy no it's a sports arena so nije kwenza ndamba ibintu binji okay no mwisho ngozo urukura Diamond Platinum actually ndaje kuba icaye cyatandikire abantu ntore bari cheche almost jawiri so turiyonto tugeza creating ku decentralizing these activities ibintu binje ndebo muri Kampala yes convention center twine ya munyonyo nada ituru kugambira twine yo part of Africa tourism experience no mishoje amahanga gona gateri ne bunyonyo konkareka tugira ibindi bintu bizenga konka shaha itkureba skurine ni ntunga mosebo ninge vermo bundo bushonshoretse hatizo ningude zo kuriza ntunga mwe zitubase kombeka uko bawaza kariya hinduka karitabe yingumanya worokoza kuri musimu mwana to kwitaga mucucu mungu tukuza gukora so tutegateka ngo tuyontugombe ka infrastructure eri kumara kubasa containing abantu kabo konka nabwe economy na yihindu ejishume hukache kuno sente sigarumba bantu bitu umwana rudi no producing factory in heri that's the arena you've been talking about fantastic okay so engage an artistic impression konka ni kweli okay una tanaho hatu yokushanga haruna tente mpango munonga rukushtamisa abantu mose kumutwara ibintu nibizakonora mwine abakwatanise ni mu munshongeji ninga mwe bwijine muri yaho muri mwenka partners or sponsors no in fact nienda kubebaza twine partners bingi munonga ticyakubasikire kwangwa gukora kurutabine yego twine aho kubanza kunagambira Equity Group cyo kurebera na group MDG musumwanje rero na Nairobi Regional Bank yitweje ya Equity Bank twenda kubebaza batutire musente kandi batwasa twine ne Vision Group turiya hatega migetisha imumwe gahoro wa partners bitu ntubebaze cyo mwebare that is us yes twine DFCU Bank wow twine Akuva abona bari irrigation systems z'abahingi yes twine Uganda Bati yes abarukombeka zawe abakutuya mukombeka warehouses na factories zitu naki twine Pepsi Crown Beverages abatwine bavuza kohereza abantu bitana Aquafina amizi kunywa twine now the overall Ministry of Science and Technology and Innovation anda musenero yes fantastic support wow abona butubine twine National Planning Authority bashira ground twine Uganda Investment Authority bizire twine Uganda Tourism Board wow twine Uganda Wildlife Authority so partners butubine ni bingi those are few to mention but a few tchine umwami Edwin Muzahura ogwene vice chairperson awakachi kwaka board ka board ahabwe by'embigendo misho turiyo twongera kugenda buzuba tukareba next nyine kiriho ko munda wana maho wabona aho kubasa ku applying aho kubasa kwizira mbwe no mugisho guta kufera uko mugisha gwija rumwe mbwe no nkabenye nango registering ahabwa marathon age ubakire kampireho ubankine yo ka chance nka registering kaka kiriho how do I register ni ntaha nto mukwiruka ngoko turiya nanga mutimbagano waza hakofi marathon ug.com uja kutushangaho okay immediately no registering atukera kutaruho kabi options zirwaho yes okay twine nemyanya mingi nimbasa umuntu mbararaha waza nkore hera nkore no yo kiti yitu waza ku registering no jeno yakira kiti yawo so ku registering ku online honkashe no waza shira nkore hatu no ngo registering no tungana nka yawo kiti yawo okay kandi muri yo mayinga esimu yaserera so
waza ntungamo turi washamira home center turi ya sheru nabwe so emyanya ni mingi then na some of the banks partners bitu wa banks waza ona basa kutunga umujozi gwawe no register bank DFCU ikintu kwena ngo manye koko registering for the marathon nchija kwera no kutaha umugonsa ncho kufika tugigamba ho nayo urwa mukaga tweza kwiruka ko ngwenda kwerera ukabo kwa that is where you apply abantu bitu baza ku celebratinga okay so omwazi nja kweza details konka entrance ko point kiteje mtware 3 you qualify kutaha no mukire cyango so muze abatakubasa kutambura muze online kuko nabagambira coffee marathon.ug.com you will get to register no registering online narshi uzahashira hangore ninga kusu uko registering nakasente ikashono itaga kiti neje mtware 3 mtware 3 igera mu kiti ibyo rajware harimo na boto yo kuja kumanuka so mu magaraga uga eva harimo n'ingofira kunkara again nizo sente nizo zimwe zirakuyambe mtware 3 tutahumunanga to kongeraho ukuza kureba abeshongoza bari mu ka diamond platinum hata uko tubana ho twashuma kandi cyamuje tushyopo hata beshongozi ntwenda twahure abe okwiruka kuryo kwako then no kweshongora nabo bari yo kwabo bine time yabo aha so biriya nebyihangwe ebine byecero ibyo kweshongora nebyecero mazamana y'umwazi ati hatutangaze nindeba platinum ari ya screen natubihabiye so kweshongora ukwirwanga no mukashesho of course nza kutandika karejanga 12 abantu birukanga no baza kwirukanga metende y'urkwena harimo abakilometers 5 harimo 10 harimo 21 harimo abana 2 nani no guchimwe utwine professional runners abari no bijanga Cheptegei yes they are going to be joining us bamaza kwirukanga twine miliyoni igana 16 zo kugabira barasinga different categories araka sente barebe nayo kwatam waza kusiyoka shaina ni deteston okay yes. So haro sente haro it's a professional marathon twenda ku promoting so it is Cheptegei and who else harama abandi bayizikuru nabandi bona baro okay because and we are working with the Uganda Athletic Federation so it's a standard rated marathon which is going to be marketed globally so ibintu bitandika shaha 12 mukashesha okay abantu kubiruka bahiza run zabo twawadinga trophies n'abasinga babatumwe mbiha zabo konka kutandikana shaha mwenda abantu dorode kutandika mukasheshe mwenda iwota kwenda kwirukanga jiro businge ukirwa no taho mu kivuru okay ati nanisha bo mwami Edwin tumureo kacha unhotirije kutanditsira abo ko bahanyine ho butumwa bw'abashubuzi ntakasiba nayo ko ziro muri isho kati zo mukahumura banywani bitu tukanje ho kace umutumwa bw'abashubuzi kutiraga cyo dakika nk'ibiri tuje kwantumarira bikwatirina na beshongozi bakubirije kwa byemerire umuri ntungamo ahabwa Inspire Africa Coffee Marathon utakarga Nehinda Katano. Omavuvuluma endwende ziluma nayo mukwano gusinga kokwebyo kuba kafananyi mukuba joyita ngabagala n'abatambude ko babiri arikiye bizansaba no gufata credit ariko yasinga ubuniraga NC I don't know why kone baby wafasha amatwi kunde we manikiraga movies akibadash nokotona tose mbone tugize kishadibu kurirenge nyinshi dore tose ni disiribu respecting all when you overdose every time I sanze menyeranga menyeraka wangu zinamoni na poti na chinichi otware ahori kwenda ona tinatine no tinafeyo na kweha otware ona tinatine no tinafeyo sebene omushango kunakuretera nugogo ngo kuwahurra Odwamka kira kwira ko kurebo yakwata mwana wanje mazima umwana wo mushyo mwana muto mwana
w'ishomero yamukwata yamutwara omushugugu omuhi kondo omushuma w'enkoko omushuma w'empuru ogo okureba kiragwiro ogo wandebaho turakureba kifira we nojya ngo bingamana biye yo wandebaho ahabwe tikumanya none nakure tikumanya tunakwerebera ogo okureba ogo yamwihomuka owanje umwana yeza kurugata ishomero ogo okureba azagambe byo kumanya ahabwe kidakubimanya onyesura musazi ko kwana ndeba obunani mutwara wandebaho nyo kiragwire yo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazumani otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya kware woro na mutwara mugongo ninga najena mukwasi yo kuma kuwa mutwara nakutango takampa kanisa kagambe pama bya nimanye pama bya bingi reko takampa kanisa kagamba tabaruka y'umnyani wito mukahumura kontre cyo butungi charity umuhereza bwa program ya SSMCAT cinaba Inspire Africa Group kandi ahabwa coffee marathon eriyo neza kubaneba umurintungamo umurwa Shamire aha coffee park na no kwetorora ibyaro mbwenu ntwenda tuongere kwetegereza ebirije kwabiri abo kwambe ni mpora boda boda ngucharite ntukushangaye abe motoka ngwe niwe oyegenesereze takutomera ngwe ninyenda mwongere kwetegereza ebiri kugenda misho na no kutwine ku bantu bishicibwa kudeka Mr Edwin nanisha bango yenje kutushoborera aha myanya itwa kubasa okuregisterinziramu na no kutunga za kiteza bukuba hatuye nabantu nibatwire nibakora okwirukanga nabo mbe nababe party if you can add at least some places myanya emwe just a few of them between them. Yes. Kutandikana na Ntungamo Kajara Sako nobasa kuye okiti. Tusu petrol station wa Shamire nobasa kutunga okiti. Sheru Ntungamo nobasa kuye okiti. Rubare Sarona nobasa kuye okiti. Chitwe Starbex nobasa kuye okiti. Ntungamo Mbarara Shera Nkore nobasa kutunga kiti. Okay. Tusu Rwebikona nobasa kutunga okiti. Tusu Kampala Road nobasa kutunga okiti. Busheni Shaka Tusu nobasa kuye okiti. Ishaka Gazi nobasa kuye kiti. Kabare Tusu nobasa kutunga kiti. Rukungiri Tusu nobasa kuye okiti. Shema Bash Petroleum nobasa kutunga okiti. Kabuhe Pharmacy nobasa kuye okiti. Chisoro Saison Supermarket. Kasese Tusu Fort Poto Tusu, then of course Kampala noja office zitu ntinda Inspire Coffee ninga 20 hours. Okay. So it is countrywide really ngokuwachora no wasa kutunga kiti kurugaro na mawoko. Okay. Ati nanisha bantu tuzahabe shongozi Mwam Edwin. Banyigana ntubamanya mjena mshashamaze chito shangtaro nyencha kare. Abinji bagumize ngwe Diamond ngo na ruringo abantu amenda kutwata. Abeshongozi aba bariyo abeshongozi tutandika n'undi yarobaju na wariyo seriously tuyaga tukugira ngo twina wabaro umushenya atandika no gombijere yes twina baho kwija ku rugahera ubonka twine ni wowe abantu bitu tuteko kwagira abeshongozi bitu kandi nabo bantu bitabara kumanya cyartariyo twine Regi ariyo ahindu kugambira Kenzo yashikira Ntungamo Bebe Cool yashikireyo Chameleon yashikireyo then Diamond Platinum nangwa binja bambara masa kugira umucana ya kurandinga kahanya cyarara ayine ka private jet bashamwe itwe twakonera ngoja kwikayo then hararuje akija so umwazyo kuko nagamera ko kwine kiti tare cyo kuba mwana hororo mbarara urukungire urushenyi uri Ntunga murisha really no expecting ngo Diamond Platinum muri ndekara garuke Kampala ya kwija hi cendo murebe muri mugasha kam no mwakuje na hagitwo ngani byo kono guza tickets abara batara basi kunga wabasa utagira ngo kandi wanda kutaho umushoyo nga n'umutwaro otyo ubutabwenda kwirukanga
tibine kakwate nerisha wanaza kwirukanga yanashashire imitwaro 3 ari gutunga kiti n'ibindi kwa chupa zo kunywera amamizi kunga harigeze imitwaro 3 utaha umunango umusho na neza sho ziri inclusive kunga ko kujya tunyonyera kuzo umusho yunga nushoferi umutwaro gunga utahamo so to expecting abantu imitwaro ngitano mwije muri Diamond Platinum muntu mutire musente nyingi kunga tugezo kwereka ngo eje kintu kiturumuni cyango kandi tugenda ku marketing y'ikofi na Tanzania wabo yes so mwije mu joininge kama enjoy abantu bakweza kwirukanga kuko twabagamba hari umuntu kujya tebyo kwirukanga nyo timpenda then come would ona ukora ari mu business forum nyencha kare wona nabwo yiruka ukora ari mu kwiruka ijuta ya training festival y'abasitse charity barwegi aha mutwaro gonka urebe na international artist yes akwanchi twari mutwaro nkabere ya direction for Diamond Platinum kujo mu Uganda which is about $1 billion shillings so ijo murebera aha ni watirso rgoyi oyinecho ebyengenda nebye ntambura nebyo byona koraza office yitu otunga information nangwa nabo buraro byona tuyine nabo camping amutakaje ngo abantu kuzungurara tuyine companies stereo na camping abantu bita bakorara with all facilities wagambe cyo harabanje tubakorara bafuritsere nanisha bangu omudakikemwe Mr Edwin otereze ebigambo byahamuhera akoba akadakika nasigaza kamwe think mahora twatresa mare tukahende ni mpenda ndukubebaza bari kutwasa ikindi kitwa kukikozera itwenka board of governors ba Inspire Africa Group nje kireke man witu Dr. Imirim nitweta abanyambarara bona tweta abanya wizoba bona tweta abanyuganda bona n'abari yahiru n'abataru mwije okwikumi tugaruka tukigura factory yo fishery cyo kwatune president munana tunda Zambia fa so mwije hati twina babiri his excellence president Yoweri Museveni na Ruto twine dignitaries ukuna bagambira abandi bingi munonga mwije to discussing business ija oyizire kurunde cyo rayihe mu komuntu ukagera cyakugasara kandi ni kugambira urujya kuno tegadenga group MD wa Equity Group tine handi ho kuja kumbugana ukamushanga ngo numurika hihi ukabuza ugatunga abantu bemeye exhibitinga banks yonze exhibitinga ministries yonze exhibitinga ijo buzo tungo kumanyisibwa narasho kuhaburwa nenga sho buyambe please mwena mwije mutujoyininge uti boro tabaze kuja kuzo mu conference hora nabwo ijo yirukanje tuyambo mukazi wa burijo agasenta kararwe mukahindura amagaraga abantu bitu cyaci tabasikirecho ijo rya beshongozi ni buyishimere gutari exactly bari minonga munywani wita haturi kubasa kogaho abo kuba twine abajenya bandi okurga omuri Metropolitan University nabo bije bongere kutworeka itendekerero kuri kutambuza abana bitu abo kuba education is the future for everyone katumure tushangane ntungamo ninjigamba ninchamisiriza yobunargaha naza kwesotinga mukama abahereze izo barungi katwakira abajenya bandi Nehinda oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina twakora okumuntu bakazanyije bakapira mutindimu boroku ito bekibina cyo mubashe bitwaro mukaka icyo nakora eje bracket yakugamu bas ahantu waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe
omuntu yabanda ati bine madina taina titina nenti ikareba ngura musimu ikaza kushaka tuwe ariko nire abati mutamwise omuzano gw'obunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera ohurire TV West Buruka Shatu Norwakana Shahina Zeche omuzano ogu niguba murumu ebikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa Ankore Actors nigwo muzano ogutashemurire kuba nofera okugira amagara marungi nicyo cy'obugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barikwegesa uko wakubasa kurinda gye amagara gawe porogaramu egi neyegesa nk'omuntu ashemerire kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza buri kire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nadomishye Simba GK, aka the one kantuja kubizusya ngo tuti ni home shonji. Program. Okurugali yake. Monday to Friday rock kwanza pakora katano. Shaha mshanje nechweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano cyake shangura ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we. Kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey. We love you so much. Stay tuned. Tubakunda. Bye bye. twegiteho aha programu yareba hindujire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kanitegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine mukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki
abajenyi bitu nibabana batuganirira aha bintu baraberemo kandi nibababina n'obuhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza ebiroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. shemeza amagara aha program rindo mubiri buri wa mukaga shahemwe zakashisha aha TV West. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho oro kubanza netubana tuganira habirajiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa aha by'imishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze orwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashi umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze orwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryito eriri kwesimisa kandi orwakatano nitwendera Sunday n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. kwanzurira ka wiki akaburyo umwe hato no basakushashura DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umbuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano urukushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebero kushemeza DSTV nerebererwa Uganda Communications Commission. Ombare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafire uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa hamubiri okwata habinte bikoze bwo murwere ninga mezi agakorwa mu birogwe obo no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwembo morro orhererwa hamubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantaro kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba inoburwere bwa mpox yetantare ebintu byona ebikoze bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mungaro orukoza sabuni na mezi ninga kugumana okoza sanitizer tungo mubazi okutsereka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato kuwa kureba ningo
ukatekateka ngo omuntu aine oburwaire bwa mpox tera aha namba etari y'okushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore umupira tafe umupira wiguga ubuturukwetera kanisa kiniro mirakongere umupira buri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza ko ebira bishati byakoze kwa gatanu umwakovu achayi district henyini umupira kwatarika ku cyumuntu gatwagira sanu ugeri izoba chamana neza kawa Minister Bright Rabiraba Wakwata kandi kawa ka Clovis raheza Dixon heza Freebird heza master teacher apoto yatema batarika chimaruguni bakurigeza ngo ndikulaitsa honorable byanyuma ya chief Foloso yazara ku cyumuntu gasara bari bashatu bateri kolaiza what a match it's really match kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 byo kwa gatano omuri mugamba rwa Mpara. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. twagaruka bwanyaka umuroka chemunonga program chirusisimuka kaburijo orokubanza kusiro ya gatanu urushaye mu yakasheshe ukuseshaisha so inyenda kwakira ubuno murundo mu studio twinemo mwami Musa yoro banyita Vincent Mujurus ogu narwo mu university erukumanywa university rurangana ya Metropolitan International so umwami Musa nakwakira mukasheshaka banzora musiyabo kutureba ati West. Wewe Nonga Vincent bari ba TV West mwena himuri washisha kunjokwe ngo ku Vincent yabagambira amazina ni manyitaka Bugumusa kandi ni kuranga head of marketing Metropolitan International University nabandi kubasha abantu mutaka kire tubase kubani tubasyaho ebirungi ebitwabiranira yirizoba mwebare Metropolitan International University umwami Vincent Fine branch anuye muri Barwe Mbararaya. I know it very well. Ndi manya munonga na munonga abanyambarana n'ebico kibitetorire
kandi main campus yitu yo mu district ya Kisoro tulimanya kurungi. Then twinena na Kampala campus eri amahando ogwa Hoima Road omunamumona. So nzo branches ishat so far is twine ka Metropolitan International University omu Uganda yitomu. Kandi twine birungi byingi munonga ninyenda mbanze natabarusyayo abagenzi banje ba in service na munonga bashomesa tubiri turukora ebigezo bitu ebya session eje tubeturumu kandi ayinde kugambira tubase kuba tubihendera kurungi munonga kandi turi reporting workplaces zitu ninga shayi turukwegeza omashomero gitu bitu mutabaruke munonga kandi na semester ya January tubase kuba tugendera kurungi munonga agamajingo May intake ningashi intake kwa gatano ebase kuba netandika so kuba ku buryo mweji uri muzire turabase kubasa kuba no joining national za high university mu January intake koze saka kire ningashi mu bisogu nabase kuba no ija hariyeji May intake HR open konka ebiro byafunda so isha yona indugambira kugerizoba ntubasa kurara twakurozinga admissions then tubase kuba twigura eza August intake ningasheza intake yo kwa mnana so itunga Metropolitan International University twine intake sishatu omwaka yo kubanza ne kubanza ningashitumanga January intake then twija twageraho May intake ningashimu kwa gatano kandi twageraho na main intake ejini August intake ningashi intake yo kwa mnana nahabwecho omuzire omwana utaferwa omugishogu ukabasa kuba no stama ukashanga umuzire no rindangu obanze wareka omwana mpako kwa mnana kandi ino mugishogu basa kuba natandika omukwezo kwa gatano akashoma mpako kwa mnana then mu kwa mnana kwenyini akabasa kuba nagaruka omusemester ya kabiri yo mu kubanza then mu 12 akabasa kuba namara omwaka gweye ubwo kubanza university ningashi ya 1 so niyo ntaniso ejya hari ababeji abakwija omuyezi indexes yo kubanza no kwa gatano hari abo abakwija mu kwa mnana umwana aje mu kwa mnana cyo kimanyisa ngo naza kuba nashoma semester yo kubanza umwaka go kubanza mpaka ku 12 then mu kubanza ku mwaka go kwija naza kuba naija semester ya kabiri abe najitwara mpaka mu kwa gatano obu mwaka go kwija kandi baje mu kwa gatano okoko mwaka go guturumu naza kushoma mpaka kwa mnana then mu kwa mnana kwenyini abe naije mu semester ya kabiri nkimanyisa ngo mwaka ogu naza kuba namara umwaka go kubanza university nahabwe cyo junior ntani so Metropolitan International University twineho programs nyingi munonga mu Vincent naza kujya mu zigambi mpaka ntubasana kurara konka bwenshonga yakiriza kuba nimba hayo ncenje hariyezo then enamba zesimu ziri hasi kuri naho ubundi kuba kubutabasize nobasa kutera emwana mbezo abaze kuba noyenda kumanya ebiri kukiraho abikwateye na Metropolitan International University konka utabasa kubona umugisha kubasa kubona utikira turi hambe hwaha yutera enambezo zona ezya WhatsApp ya Airtel hamwe ne ya MTN ziriya WhatsApp nobasa kurabira WhatsApp nobasa kutera ningashi nobasa kusindika ka message obase kuba nobuza echo kwenda kumanya chona chikwateye na Metropolitan International University twino School of Law abanyambara twino mugishogo tubase kuba ntubona School of Law nitwegisebya amateka enyuma ho twentugiseza branch ya Kampala yonka konka tubase kuba ntubona mugisha twabireta na branch iteyambara so nahabwecho kuwa kubabirunda kushoma ningasho ino mwana abiranda kushoma yukwate nebiragiro ningashini uryo mukozi wenyine nka Vincent nonda kura nonda kumanya abikwate nekiragiro cha mu Uganda yitu niwe no basakutwikira Metropolitan International University kandi branch yitu ya Biharwe then basekwa no shomeraho twineyo schools zindi nka engineering nonda kushoma ebikwate nebya engineering ebikwate na civil nonda kushoma electrical ibine bya mashanyarazi nonda kushoma water engineering nonda kushoma software engineering so ezo zona courses Metropolitan International University kurijira kimwe certificate ningashi harimo abeji abamaze sine yakana then diploma then degree nango na degree ya kabiri chimaka masters programs so Metropolitan International University twineho courses ezo twineho ebyobushaho
abagenzi banje abinji nimba mwenda ibyo kushoma nk'ibyo bushaho umuri nk'ibyo kuzarisa ikimanka midwifery no tushikira kandi neco mugisho murungi aba westana ningashi abanyambarara nebyo bitwingurije kunuya ezo courses tuzinena naha itendekere ryambarara biharwe so wabana ndakushomesa omwana certificate ombyo bushaho ndakushoma certificate ombyo buzarisa as certificates namnonga turi wareba ha abana bita bamaze sine yakana umwaka guhire bakabasa kubona tugradingira new curriculum so aza bingi kibase kwanci bateganisa munonga omwana rukwebuza mukandishi omwa Vincent tokana tureba amashomero ngatendereza ngu abana bona bahikiro mu first grade konka haro courses namno munonga nkezo bushaho ezo twine bigendererwaho ibitukureberaho munonga omwana kuza kushoma course nkejo ko kureba old curriculum twaba turebera hari science subjects zo kuboine usine yakana twatu bantwenda ngu obe otine mu mwenda muri science subjects zona ni 5 harimo chemistry harimo biology harimo mathematics harimo english hamwe na physics so ezo courses abari old curriculum toshime kuboine ho mwenda nangwa na gumwe umyezo 5 courses amanya subjects konka ko kurebera ha new curriculum now bibaze kubana bihinduka grading so ni grading za A B C etarinka D1 D2 nko kubibiri kuri na grade 3 so abantu nabane bebuza ningashite bintu ebuza oshanga umwana ainenka omusaya subject seza ine munka za C zonka ine munka za D ningashiza E so utari kibuzo nta kibe kiri ngwe ni 20 quarter baba se kwanu batwikiriza inyuma ho ha mahurega kagaye cyangwa imwe bineza ngono benda kuka hasi muso owadi tukamwenda abitwa kuboine D no ikizwa kugenda ka applyinga harizo science subject science courses obushaho no buzarisa konka abana bari umusine yakana hatiya anyenda ngo munyetegereze kurungi umwako gukwija D tubakwijja kugikiriza nibaza kwandi benda kuruga A kwikarisi so ntabwo cyo wabone from A to D hatiya no wasa applying muri izo courses bakwereze waba wabiro ine munka D ngo mu physics inga biology no ikizwa kubasa kuba nobona application form ninga admission muri izo courses konka imwe bari umusine yakana hatiya umwako gukwije nza kuba twenda za C kugarra hansi cyo manyisangu English mathematics physics chemistry biology nitwenda A B C kwereraho omukuru musa yesebo ukiro no shobora nshonga tazimena twino mwa musa no mu studio ogogu kurgo mu university ya Metropolitan International University ina mataji gatargamiraga mu mihanga nibyana gambo mu muri hano mu cyuge cyambara umuri harwe numushomesa up twikirevu because watugambira ngo mwakira umweje as from senior form certificate diploma bachelor's up to where up to masters actually you have ka PhD now aba doctor aiba kwezo wa doctorate kuba university ke kuba chartered when bane yikiza kushomesa aba doctor you chartered now yes Metropolitan International University ayindi kugambira tukabaza kubantu bona charter umwako guhire so waza kuzaha private universities in Uganda is chartered Metropolitan International University is among so na habwecho PhD candidates mutandike mu applying Metropolitan International University ntakutandika kuba ntwegesa naba doctors so na habwecho tugira kimwe ha level ya certificate abana bakora UBT exams ibitebweje ninka yunebu mbwenu nibantu bakora national exams abona bagenzi bitu bako baryo musine yakana kandi ko kuza abasine ya mukaga then twino diplomas twino degree then twino degree ya kabiri mbwenu hati yatwaika PhD so nabwo ejo nuko twabasa kubantu tugenda tutyunka Metropolitan International University professors muri campuses zitso nabariyo twino ba doctors ba bimiringeta yemwe nemwe so nabwo ejo yekirire branch yona admissions is a May intake ningeshi intake kwa katano zichari opened branches zitzona kandi ntebiro no kubagambira ngo twineho na bursaries mu districts zitari zimwe na zimwe ninyenda kwebaza chairperson LC5 wa Isingiro district umushije ogwe na hagera munonga ebyo bwegese hamwe na woman member of parliament madam Kerea
abona abantu omuyisingira batakarwa mu office za Metropolitan International University kuba kugira bati ngubasare za tubaho nkonka abantu tucaine bingi nahabwe echo ranga bali mu office ya vice chancellor bakweshengereza konka eyo yona n'abantu bakorera abeji abakuruga mu district eje isingiro tiro bagezi bito abakuruga mu district za Rukunjiri za Kanungu bamwe politicians bito mu biceka bitari mu na bimwe kuba kwija ha university bashabaka basare then Metropolitan International University ya Stama baja provinga then ushanga babahereza okwererwaho so nahabwe echo mu district zanyu kuba ubundi utakwebasa nobasa kuchira abamwahari yabo abebembezi bitu kuja ngo ayine basarezo then nobasa kuba ubundi tukamanya nobasa kumunyamisha alternative nobasa kurabira hana mbezo eziya screen then nobasa kuba nobuza ayo akubasa kuba noiha basare twine programs nkezo buhinji no burisa Metropolitan International University ebirebi percentage impango omuyanga ryitu ntuyaka sente omukuhinga ntuyaka sente omukulisa so nawe chonka Metropolitan International University kwasa kwantu kuletera courses eziri mu line ejo nko mu byobuhingisa mu byobulisa akugira kimwe ha certificate twine nga national certificate in agriculture idinya yakwanu vegesa crop na animal noza kuba noshanga yo byona kuteri ente chikatu ya rwareta ninga sho kugicebera onondente yawe kamwe oyine kuba no girisa kinachi ebyona noza kuba no biega ninga shinoza kuba no bishomya omuri ejo school of agriculture Metropolitan International University campuses zitu zona then my Vicent ebirebe haro science and technology kuzombiye mutimbagano Metropolitan International University ine courses ezo nkaza information technology za computer science na nabagamika software engineering zimwe courses ezi niziyamba bana bo banoreba namuna munonga agamajingo tashari yo kuza kushanga mu mwijurane university all the time no shanga classes zona zikubireho twina abana bakushomera online for example twine nga international students nabo bari mu mahanga gaherokwe konka bari mu class bakushoma ondijo nabasa kwebuza mu bashoma bata very simple no kwataka simuka waka byakana magezi ngo kubiyezire ngo kunana bagambire ostama ozanka zoom kugira kosa munonga zoom ozo mu class then eshayikiza mke kwikano kwataka laptop kawe nikabakaraho kamera ukahindure barebe aho room itself taro kopa kona then utaniketizamu ukoreshezamu utarukumanya nango na university na hero takijayuka so ibyo niyo mwe byakana magezi bitu ninga shikosi ezikwateneza kana magezi ezitwinire Metropolitan International University then haro ekintu echa fairs the tuition what junene nshonga kuri munonga banyime umuntu kwija akayagenda kwega diploma bachelors masters fairs na shanga chikwatena fairs actually we bari munonga Vicent abukibuze echo akuba ngahati wayigura amasumu buri mwana abinji nje cyo kubona bakuzaho konka Metropolitan International University ngabutosha abanyarwanda bingi n'umukimanya kundi munonga ngo chikwatena fairs ngo ku Vicent yabuza tindukamya ngo hariho institution yona ninga shitendekero yona refer nga Metropolitan no basa kumbuza ngo habwachi ondijo nabasa kujya maybe habo kujya musana akora Metropolitan ari nazigambire birungi konka abashomisizeyo ninga shaba kwegisizayo no basa kwa bari abajurizi banje ohoyabaye omwana kakwija for example twina bana abinge nambe nyingi bineho ikimanka bursaries offers ezo kuruga district kuruga omuchachezi akubana chachezi omwe harezi kujya zikashaba emizigiti nga house of zakankaho abagenzi bita abasiramu ningashi nkaba LCC linkokwe abingi nibabine bursaries ezo so mwana gakuba ine bursaries banje manyisa ngo na shashura ikimanka functional fee yonka kara yari yo shashura million for example tuition fee eri mtwara 5 then functional fee eri mtwara 5 kakubona ka basare bajangu atabuza kushashura tuition fee noza kushanga kushashura mtwara 5 nga degree for example eje mtwara 5 mwami Vicent ogo mwana na ikirizibwa kushashura omubicho ekachweka ninga chitimanga installments omwana naza kubona mtwara 2 for example Metropolitan International University ojitwara account yishomero gishashure oje na card city no ikirizibwa kuzomukira so kashoma yabona yikumi omuzire
azitwara ziteka account y'ishomero ashashureyo yabona 10 then wabo ryaha mitwara 5 ahanyuma y'imyezi ena ya semester kuba umwaka guri mu semesters 2 ico ngimanyisa ngo semester imwe myezi ena so mwana kali na shashe mitwara 80 hono kwezi mitwara 10 ekabasa kurema kushomesa umwana university okwezi ukone mitwara 10 kandi urikushashura omu installment then nabi mitwara 5 then haraho nabakushashura mitwara 3 shangu mwana yunashoma Metropolitan International University konkaine ka bursary offer then ka function of yact agamba arikushashe mitwara 3 yonga so umyeje mitwara 3 still na yuno yikizibwa kugishashura omu installment ningasho mu bisheka so nice kindi kugambira ndi obikwate na fair za Metropolitan International University sincerely kandi ekindi kushaba bazire nimbashaba nti awiro bwenje kutukugira abana twabohereza aha matendekero ningasha universities ite tukachikwata ngo mwana akakuza university abayakura konka still nagumari umwana omuka nabana ndobuyambi abazira bingi twinomuze gukwata umwana ukamutoroka munagokwe ukamureka aha university turi kuteka nko kureba nko mu secondary school zo kuba kubatekera bakabiyeta ngumuje muri abana nababane betekera kunga ko kumunago kwa tine cyo kurya ohiro courses zimwe haro courses ningana na munonga certificate seze z'abana bitako bamaze sine yakana ezo haro programs ezitakabikiza kurira hero nano kurara hero seze bine kurara masters zo munda konka lizaza courses umwana yabari nka degree yarakushoma ngaba masters aba nditwabatekera university kandi nditwabarisa so cyo njorika ngo muzire ine kutekinga that responsibility yo kureba ngo umwana kwa mureto kamunaga biharwe ahitwine itendekere yitu yambarara oine kubana mu checking aho ningasho mutera kasumuka ko mubuze konko ine cyo kurya wundi no mutere chito cha taxi mwana yari umunyantunga mukokwe bayija motoka zitunga za perfect just kurugaru kunjiri yache nagabe harwaho umwana cyakira basi abone cyo kurya konka mu office zo kwe tubase kuba tubona emishango mu abana shango mwana nanda kwitwejara yo mu kirasi uteyibuza abazira ho kandi tubatakora umurimo gwitu nk'abazire tutakoma cyo kubareta tukabana gokwe tukabeyaho ubundi umami Vincent Kashobatiya na munonga abana babicyabo tukunda kubantu bagambira munonga university ko kubano rebe myaka enyuma aho bakabana bareba umulimbara romu bakano bagamba ngo nicache ze kugira heads ngwiri yaje munonga so kandi kubagiro ku checking akunuje munonga bashanga muneberi mu bicweka ebikirine na za universities so echo nchibancho reka ni sign mbi munonga abana nchibancho reka ngo abana bitwa binja ba university ne babona bari mu kabika hangu so nabwo echo izo nzonshonga ahabwa chintu atwiguraho offices zo kubasa kuba twine mu career guidance ntwana tugambira abana na munonga abana bitubo wichi tuboreke ebintu byo mu kushoma nkebyo so omuzire ko kwijana umwana niwe no twaro mu gishogo zo mu office babasa abantu bakugambira ebitukwetaga iwe nkomuzire bishime korro mwana kandi nitwe nka university ebishime kwandukorera omwana ogwe agamajingo twishenterebera main intake ejini August abantu bingi bakumanya ningashi intake yo kwa 8 neza kwa netandika ebyo kwezi 12 byokwezi kwa 8 ugumaka gwa mino guturimo so na habwe cyo muzire kuba omwana obundo kashaba nka government basapona bamaha kandi nonda basare no basa kumureta private universities nazo bazine basaries nangwa ati Metropolitan International University yonka so umanya wo kugenda ukagira utumwana obundi yastama basare yanjiri government tubamuhire kandi ukashanga yafirwa chance ejo basa kuba no trying private institutions umwana base kuba nabona yo cost ukamanya yabona basare ejo naza kuba nawerwaho abase kuba nashoma mpaka abase kuba natubera omugasho izo bari yanyencha kare so nabwo ejo twineyo abeji bitu bakoze senior mukaga kandi batabona ekitumanya minimum requirements nizia ko kuza gukora a degree itwenka university niturebera aha two principal passes aba senior mukaga ntukimanya ko muri munonga ko kuba ine mu two principal passes ningashashire mu subjects ibiri ahari yezo ko mu combination ya senior mukaga no ishizwa kwa applying aha degree kurijira aha subjects zo biro ine mu secondary school so na habwecho aba diploma ntwantu twenda wanu principal pass hamwe na two subsidiaries echo njimanyisa ngo wabo mazesini ya mukago ine munka ejo ne principal pass ndizo 0.2 then ine muna o akona kabonero kamwe na o endijo
ezo nizo subsidiaries ibiri no ikizibwa ka applyinga abasa kuba nokora diploma a university konka twinena nabeji abatakubona omugishogwe okukubasa kuba nabona two principal passes ezo kumujiza kora degree hamwe na one principal pass and two subsidiaries ezo kumujiza kora a diploma so oshanga bazira abana aba bari stuck omubyarokwe najati nyowenkagwa na stehenkomo konkati kugwokwe university tukabasa kuba ntushaba kitwetanga bridging course ejeni bajeta heki ningashi higher education access certificate ejene bridging course nebane coveringa ahari yatabasa kuba nibiruga mukurungi for example wagera mu kaza points ibiri zonka wenye mu one principal pass no jakose kare ne mwaka gumwe gonka then wajimara omwaka ogugumwe gonka guti then no bakose yo kwenda degree yebali mnongo mwana musaturiyo ntwendera kandi turukwendera akagambo ka muhero abamba tureba zabashayishatu we bali munonga amwami Vincent abo mugishogu abarebi ba TV West Metropolitan International University eriyo mu ibishoka bishatu mu ihanga twine Kisoro ejo niyo main campus twine Mbarara hanoya omurebe harwe then twine Kampala so omuziri tikwetagiza kugira ngo uze kwendeka uruge Mbarara hanoya kandi uze Kampala ningoze Kisoro kandi branch eri hanoya nitubeta mwije a branch kuri hi yona oshikirire abantu bakwasa kuyamba mu academic registrar's office ningashi rabira hanamba zesimu eziri hasukuri nawo namasakutera namasakusindika ka message ingashora bira ha WhatsApp tuzakubantu kuyamba agwatena Metropolitan International University mwe bali munonga awakire kanyo. I just want to thank you so much. Wewe mnonga omukuru okuruga university ya Metropolitan International University okuyashobora esimu zabo nizezo zya screen zikoporreho baterere biyemwe neza kurabamu oyongero tunje binge burukwata university zabari shoro mbasa za campus abarumbara mbasa za branch eje abarwa bar Kampala mbasa za campus branch ejeryokwe otunje much more information nkusima abo kwija no kugambe birungi bya university ejo kandi tubendeze birungi twikirize tugarukiraho program simuka yagarukiraha tubize muna TV West programs zindi musibe kurungi. Sisimuka yabane kushyibwaho oyagala red rush wakuwe ulira boosti ulira funa boosti with the refreshing taste of Sting live switched on. Eshaha zabashayishatu zakasheshe. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Omuproguramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa. When
World Flower nekwikibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow 100 body cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly. Koze sombazo gwa Head Aid okwerwa kukubanza wabonoterwa umutwe. Head Aid nekora juba ekutambira umutwe okoraje emirimo yawe. Head Aid nekorwa aba Med World Pharma.